Assalamu alaikum ардактуу Бош Кабар каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2020-жылдын 12-декабры биз караван жергесиндебиз. Караван мал базарында, жылкы базарында турабыз. Сындуу, жакшы жылкылар көп кириптир бүгүн базарга. Андыктан акырына чейин көрүңүздөр, биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Биз ар дайым базардагы болуп жаткан реалдуу баларды гана сиздерге жеткиришке аракет кылабыз. Шулат баа болсок, шулаттан сатып көрсөтөбүз. Beş yaşar yekası atagan учурда баа берип жатыштыр. 71 миң сом таза баа берип атабыз дейт. Аттын ээси айтып жатат, улакка чабыл элек дейт. Мындай чакан ат экен. Бул аттагы баа болуп жатыптыр. Учурда 120 миң сом баа берип жатышат экен. Жаш кандай? 4 жашар. Бар бар экен. Улагы барбы? Улакка чабыл элек дейт. 120 миң сом кара атка. 120 миңге боло. Ай боюп атаяр. Бар бар. Сенди айтты. Болsa mantana satanda aytçı. Olsa 120 mingge bersin. 120 ming so'm deydi. Oğlum da baş balanda tanı var, babalar tanı var da. Baş balan sözünü aldı. Shuncha yil qarab turadi. 4 yashar atdi 120 ming so'm uloqqa girelek dedi. Tuğolu jo'n, yaxshi degan o'zida. Qaysi yerdan ati? Bosh. Boshdan ot ekan. Boyu 1.60, 1.62'nin tegireginde çıkıp oladı. 1.60'dan joğur. Bu yerde de at bağı olup жатат. Ушул жоон жолпусунан келген өспүрүм баа болуп аттыр бул жерде. Учурда 108 миң сом баа берип жатышат экен. Бакалашка ташталып, караван мал базарына кела башталды. Топ аттарды салмай башталды. Qancha so'm bor o'zi bakalashkada? 50 so'mmi? 50 so'm uchun guruch kuchaydi. Berakta. Oson sal oson. Voy! Nara. Oson şöyle taygında kaldı. Atlardı bayqаңыздар, nazar salыңыздар. Hazır jeke nomerleri aytilganda görüp alasızlar. Osan qaydan alasan? Osan on qoruqsa. Algar taygında turat. Ağırıp ketdi je. 7 yaşar at buna satılıptır. 93 köp satıldı ошондо. 93 ming so'mga satılıp, jabılap alıp atat esi. Bu tay alınıptır. 29 ming 500 so'mga o'spirim alınıptır. Bul beydagı 60 ming so'mga satılıptır. Mingi beyken, üretilgen 4 tuğan be. Be izlegenlerge, be sıraganlarga beyin bağısı uşunday oldu bugün. Bulat bağ olup jatat. Bağ olgonlarını olup jatkanlarına göre kalabız. Çağrılışımızın başında. Kança yaşar eken? Kança yaşar eken? Yaşın bilmiyorum. Kança örüştü atası? 90 ming. 8 yaş mı? 8 yaşar eken 90 ming so'm baa berip жатыптыр ушул жерде. 95'ten жол koyup ber деп сурап атат алуучулар.
...93.000 so'mga beribedi o'shanda. Tay satılıptı buna 57.000 so'mga satılıp. Baytal mı? Baytalda. Erkek bu. Baytalda ördünüz ondan siz. Erkek tay ekan. 57.000 so'mga satılıptır buna. Bıştıdağı bağısı bış ayında kaptır. Uçurda 67 oldu aşında. 67.000 so'm bağ verip atıptı. Öspürüm 3 yaştağı eken. Көк ат сұрағанларға көкті тартпай қойыпсың деп кеше базарда мал базарда тартпай қойыпсың дегендерге мына көктерін дағы тарталы бүгін 5 жашта екен 85.000 сом кемі бар деді чақан екен. Пародасы қандай? Бойы қанша шығады? 1.60-қа жетпейді екен, а? Бойы чақан бой 1.55-тің текерегі болып қалады екен. Бағасын 85 деді. Bir асы 5 жаш. Bazar kança verdi? 71.500 verilmedi. 71.500 verilmedi. Tuyakları ne az devlet aldın be? Kanak yaptır. Çavulgan mı? Жақшы mı? Tek ulaka жақшы değil. Eysin numerin kaldırıp ötemin? 0779 menen 59 34 numarından baylansanız болады. Bunun da hele bazarı kızıp durat. 67.000 so'm. Жазға 5 жаш екен бұл. Жазға 4 жаш. Эфирден пайдаланып жалпыңыздарға айта кетемін. Бізде ешқандай монтаж болбойт. Біз болгонуну болгондой эле чыгарып коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр. Бие сурагандарга Kançan tuğan be? Yukarıda 5 oldu. 5 oldu. Ha boz bazar. Baz kança boz ben? 85.000. 85.000. Bazar bağ verdi o. Bak berelek be. Minilip sadırava sadırbayı. Saldırsa gerek. Sadırsa gerek. Minilgen okşayt ha? Minilgen boş gerek. Narkı baytal? Baytal 70.000. Baytal 70.000. Şunday. Baytal beylerdi izlesеңіздер, есім номерін қалтырып өтемін. Насып, бұйырса алып аласыздар. Номерді айтқаныңыз 0773 менен 81 65 83 номері менен байланысаңыздар болады екен. Қара туралы да маалымат аласыз. Салам алейкум. Қанша жаш ава? Шашарға толмайды. Шашарға 2,5 жаш бе? Жазға бышты екен да? Бойы биік екен а? Bağısın kança da tasavayım bunun? 150. Kemi var. Pazar bağı beri utağı. Kançaga vermediniz? 100'e yakınlaşıp kaldı. Özünüz neyle östürüp bile atasız. Aldığa taka kalktırıpsız ha? 3 gün oldu. Bütün devleti alttır. Numerinizi ayıp koyma va. Onçamça. Numerini kaldırayın desem, havamın telefon numeri yok ben. Telefon işletmeyiz dedi. Sındı göstermek emullah. Beş yaşarat bağ olacak 85.000 so'm bağ vereceğiz şulat kadar. Beş yaşaratla 85.000 so'm bağ vereceğiz. Boyu 1.60'ın tegerek olup oladı ekan. Bıştı 69.000 so'mga bağısı bıştı buna. Bış işte hazır. Jeti yaşta katqa 85.000 so'm uçurda bağ verip жатат. Bulat Qaraqashqani 110.000 so'm dedi. Yaş qanday?
Жазга 4. Быштуу азыр. Бурчумда. 110 миң сом кеми бар dedi. Paroda Karabayır elemi? Karabayır eken. Жүгүрүштөр кандай? Жеп ичиши? Бар жок жайда. 1.60'ın тегерегинде boyu. 1.60. Boyu 1.60 eкен. Ушундай Karabayır издесеңиздер, номерин калтырып өтөм эле эсинин. 0703 41 67 96 номер менен байланышыңыздар. 41 67 96. 4 жаш кара атты бая сиздерге көрсөткөнбүз. 120 миң сом баа берип атканын чыгарылышыбыздын башында көрсөткөнбүз. Ушунун номерини сурап койбопсун дегендерге номерин да калтырып өтөбүз. Номерин айткын атаңыз? 0771 менен 17 99. Атаң канча деп атат? 200. Жаш канчада алдыңы? 200 миң деп аттыр баасыны. 120 миң сомго бербегенине күбө болгонбуз. Чыгарылышыбыздын башында бар баа болуп аткан жери. Бул чоң өспүрүм экен. 3 жашта экен. Жошпу? Жебичи жакшы. Ой бийик экен ама. Канча 70ке барабы? 65 жогору экен, 70ке барбаса дагы. Ою 65тен жогору экен. Канча деп атасыңар эми баасыны? 150 базар баа бердиби? Канча берди? 120 сатылбады. 120га сатылбады деди. 3 жашар быштуу болуп калат экен. Ушундай бийик десеңиздер. Топко кирип чыгыш кандай экен? Салуутасыңар базарда азыр. Жакшы кирип чыгуудабы? 0 ушундай ат издесеңиздер, номерин калтырып өтөбүз. Туяктары таза экен. 0777 менен 48 73 23 номери менен байланышсаңыздар болот. Өспүрүм деди, 3 жаш деди, жазга 4кө чыкма. Жабыланган аттын баасыны 200 деди мына. Улагы жакшы мунун. Гарантиябы? Карабайыр эле окшойт же? Аралашпы? Аралаш да. Атасы аралаш экен. Бийик жоон жолпусунан келген. Чабып жүрүп атасыңар. Жаш кандай? Жазга 6 жашар. 120га берилбеди. Же $1,5 миң $1,500 берилбей отурмуз. Же бурч ордунда эле. Топко кирип чыгышы жакшы. Улакка таамай деди эси. Жоон жолпусунан келген жакшы өспүрүм экен. Улакка таамай ат издегендерге эсинин номерин калтырып өтөмүн. 0772 менен 91 49 41 номери менен байланышсаңыздар болот. Сорулары дагы жакшы экен. Көкүрөктүү жоон жолпусунан келген жакшы ат экен. Көк аттын баасыны эси 130 деди. Чакан ат экен, улагы кандай? Улагы жакшы. Бою канча? 1.52 барбы? Же тазыракпы? Чакан бою бас экен. Жаш кандай? 4 8 жаш. 8 жаштагы ат экен. Чабылып жүргөнбү? İşke koşulgan iştegen emez. Bazar kança berdi uşuğa? Jakşı bergeni. 90'ga çeyin. Ditke jetmeptir da çamak ha. Jetmeptir. Baasını ayttık, yaşını ayttık, emi esinin nomerin kалтырып өтөбүз ушундай ат издегендерге. Негедир эси номерини айтыштан баш тартты, айткысы келбеди деги. Номерди берип эле коеюн, ар ким чала берет деди. Бул тайдын баасыны 65 миң сом кеми бар деди. Жөндүп экен. Така кагылып тура 4 тең. 4 тыганда тең такасы бар. Жазга 3 кө.
Bundan ekan da. Karabayırlar. Өспірім іздегендерге бұнан бойы 1.50-ден жоғары. 1.50-ден жоғары болып қалады бойы. Номерін қалтырып өтемін есінің. Жөнді өспірім іздегендерге 0771 менен 30-60-60 номеріменен байланысаңыздар болады. Тайдың есінің номерін қалтырып өттік. Өспірім сұрағандарға еркек өспірім екен. Бағасы қанша мұның? 45. Қаншаға берілбеді мұшыл? 35-ке? Келді, берілбеді. 35 мың сомға бербедік деді. Қарабайыр оқшайды, а? Дағы бар мұндан, же жоқ бар? Еркек өспірімдер сұрағандарға. Құлындың бағасы қанша? 30 кем var. Қанша берді базар? 25'ke verilmedi. 25 bin somga verilmedi dedi. 30 bin som kemi var dedi. Bu öspürümlerin daha bağlarını bilip ötüyoruz. Bu öspürümler kançadan eken bağları? 130 kemi var. 130? Cuna. Cuna 130 bin kemi var eken. Ne köten erkek ya? Parodal. Ha, urgaçı parodalar kanday? Parodalarını Ya joğun jolpu nerseler eken ha? Qarası aralaş oqşaydı. Qarası aralaş. Köten urgaçı. Yaş qanday olup qoladi? Paltaraşkaga bo'lib qoldik. Paltaraşka urgaççılar eken bular. Urgaç baytalların bağlarını sırağanlarga. Bazar qancha berdi emek öne? 110. 110'ga berilmedi. 110 bin somga berbedik deydi. Köten urgaç eken bugün öspürümler negedir azırak kiriptir. Ошондой болсо дагы tatip көрсөттüm. Бұл жақ постоянно толық түрчелі өспірімдер негедір Караван мал базарында бүгін аз. 7 жашта қат екен, улағы бар деді. Бағасына 100 мың сом кемі бар деді. Пародасы Қарабайыр. Қаншаға келді мұшыл? 90 мыңға берілбеді бі? 90 мыңға берілбеді деді. Şunday at izlesengizler nomerini kaldırıp öttük. 0770 menen 66 08 99 nomer menen baylansanız болады. Бұл atты daha көрсете кетебиз. Қанша жаш? 8 жаш. Бағасы қанша бағасы? 55 мыңға берілбеді. Қанша деп атасыңар? Айтылыш бағасы қанша ем? 80. İşi var mı? Ulak var mı? Nesi var? Çakanat eken? Arginalat deytesi buna. Koşkayam kete öğret. Universal. Universal mı? Arginal mı? Tatkanacım da ligasam da tartып koysam qaysı kim eken de odam kızıla ne olat le WhatsApp'tasın he. Boza şunca adam yol koyarın. Kameradan uyalasın be. Toğralar tartmamı kamerası. Şunday at izlesengizler. Yesinin universal at izlegenlerge nomerini kaldırıp ötemin. Aytın nomerde. 0222 menen 18 88 93 nomeri menen baylansanızlar болады. Çakan at eken. Қашқа ат сіздерге көрсетіп өткен елек. Мына сатылыптыр 75 мың сомға мына сатып алып байлап қойышты. Құрметті көрушілер, біз ушуну менен Караван мал базарындағы жылқы базарындағы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, комментарий калтырыңыздар, каналга каттала элек болсоңуздар катталыңыздар. Лайк басып видеону бөлүшүп коюңуздар.